اسلام آباد ہائی کورٹ نودر برانی شکایت و بیگواہ مردمانی کمیشن دیوان کنوینئر سردار اختر میں گلا گشتہ کے سیکورٹی ایجنسیانی رپورٹ ادگے فریقانی لیکا 4 گو رپورٹ جوڑ کنک بھی وائس فار بلوچ مسنگ پرسن چیئرمین نصر اللہ بلوچہ گشتہ کے 10 دسمبر انسانی حقانی میں استمانی روچ درگتا کوئٹہ آل پارٹیز کانفرنس سیاست دان نو دربار وکیل احوالکار زانتکار و انسانی حقانی گل دعوت دیگباں منا چاسا پان لائنا شرف شاد ای وحدہ بلوچستان شپ 10 بجے نومبر 24 تاریخ روز پشنبے دلگوش کنے سرجمی حالاں قومی اسمبلی باسک سردار اختر مینگل سرو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن دیوان بوتا دیوان کنوینئر سردار اختر مینگلا گشتہ کے سیکورٹی ایجنسیانی رپورٹانگو عیدگے فریقانی لیکا ہوار کنگو رپورٹ جوڑ کنگ بھی جیڑا فوجی نقطہ نگاہ بدلا سیاسی پیما گیشگیوار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ حکم پدا بلوچ نودر برانی شکایت و بیگواہ مردمانی کمیشن ہشتمی دیوان بوتا کمیشن باسکاں کوئٹہ تر و تاب و اسٹیک ہولڈرانی شور صلاح پدا رپورٹ اڈکنگے بابتا گپتران کوتا اہاں گشتہ کے ہنچی رپورٹ ریدو بندیگ بھی کہ زمینی راستیاں ہم گرنچ بھی اور رپورٹ تجزیاتی بیانیہ دروش میں بداں و بعدنت وفاق صوبائی و سیکورٹی ادارہ اوڑے سنجیدہ گامگیجاں دل بڈی بھی دیاں سردار اختر مینگلا گشتہ کے ریاست انچے گامگیج بزوری کے بلوچانی بیسہ گیش بھی کمیشن کو دل پہ کیا جہد کند کی ایک سرجمی رپورٹ تیار بکن تو پیش بکام رپورٹا سرجمی تکو پہنا 4 اگباؤں پا دیمترا گامگیج زورگا شور صلاح دیگ بھی کمیشن باس کا فیصلہ کتا کہ دیمتری دیوانہ میڈیا و انسانی حقانی گلانی جہاگیر دعوت دیگ باں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن چیئرمین نصر اللہ بلوچہ گشتہ کے گلے چیر دستیا 10 دسمبر انسانی حقانی میاستمانی روچ درگتا کوئٹہ آل پارٹیز کانفرنس درستیں سیاسی و نودربرانی گلانی سروک انسانی حق و وکیلانی راشون احوالکار قواس و زانتکار دعوت دیگواں آیا گشتہ کہ مائی کانفرنس بلوچستان سروزیر و چیف سیکریٹری ہم دعوت دیں او امیدن کہ آ کانفرنس باہر زوراں نصر اللہ بلوچہ گشتہ کے بیگواہیں بلوچانی کسو وارساں کو دزبندی کنے کہ آ 10 دسمبر کانفرنس لمحہ باہر گزوراں پنجگورا گیشتریں سرکاری کارگسا نظام درغاند رگونا سرکاری افسر وتی اسٹیشن ڈیوٹی دے کے بدلا بری کراچی چٹی گوازن تو بری میٹنگ کے بہانہ کوئٹہ نشتگام محلوکہ گشتہ کے کارگسانی کار پر کلارکاں علیحدہ تگاں چرشیا نے تہنا کارگسانی نظام تواں ہیں بلکہ محلوک کار ہم رولے تگام پنجگورا بازی محکمہانی کارکردگی بس کرپشن کنگ اوتی نزدیک گری مردمانی کاراں کنگیں پر محلوک کے گہبودیہ ہچوڑے کار کنگ بھی اگا نہیں محلوکہ کو چیف سیکریٹری بلوچستان کمشنر مکران و ڈپٹی کمشنر پنجگورا دزبندی کو تھا کہ ای افسرانی ہلاپا کارروائی بکنام بلوچستان اسمبلی دیوانہ اسکولانی نصابہ نوکیں دورہ ہم گرنج کنگے بابتا منگ نامہ پاس کنگ بوتا بلوچستان اسمبلی دیوان ڈپٹی اسپیکر سردار بابر موسیٰ خیل سروکیا بوتا دیوانہ 17 نومبر دیوانہ پیش بوتگیں اسکولاں وانگی کتابہ نوکیں دورہ ہم گرنج کنگے بابتا منگ نامہ منظور کتا ای منگ نامہ BNP باسک ثنا بلوچہ پیش کتا بلوچستان زانتکاران گوشگند کے اسمبلیہ قرارداد پاس بوک جوانے گامگیجے اسکولانی نصاب نوکیں دور لوٹا بائدند ہم گرنج پہ بھی نصاب تہا بلوچانی دود ربیدگ تاریخ و تہذیب ہم ہوار گیجک بیواں تاکہ بلوچ نودربر وتی تاریخ و ربیدگاں زانتکار بیواں بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بیزنجوا پاوتا دگے 4 کوآرڈینیٹر داشتا چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلیہ جارنگ شنگ کوتا جاراں کے ردا بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بیزنجوا سید مبین جان شانیہ خان بلال کاکاڑ و حاجی ولی نورزئی اعزازی بنیاداں کوآرڈینیٹر مقرر کتگاں سیاسی رہشونائی بابتا گشتہ کی کوآرڈینیٹر پر محلوک کے گہبود کارانی بدلا نزدیک و گرے مردماں داد و دہشا دارگ بتگاں بلوچستان اسمبلی باس کو بیوروکریسی عبددار ہمی چکند کے سرکار کاراں جوانیہ کتکنا بلوچستان ہور و ہار و ایدگے جنجالان سببا مالی جنجال واضح حکومت سیاسی قواسیہ کو کارکن کے بدلا وتی نزدیک و گرے مردماں داد و دہش دے گائیں نو ملکی و در ملکی حال جنرل عاصم منیر ملک نوکے آرمی چیف مقرر کنک بتا
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علویہ نو کے آرمی چیف دارگے سمری دستخط کوتا پاکستان صدر منظوریہ پاد جنرل آصم منیر نو کے آرمی چیف بوتا صدر مملکت عارف علویہ پر ارزشیں اقدان سرا تقرری سمری دستخط کوتگاں جنرل آصم منیر نو کے آرمی چیف جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جوڑ بوتا فیفا ورلڈ کپا ایران فٹ بال ٹیم زہرشانی کنوکنی پلہ مرزیہ راجی سوت نونتا ایران فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپا انگلینڈ ہلاپا گوازیہ پیشتر راجی سوت نونتا پرچہ کے مردماں بہتام جتا کے آ ملکہ برجاہیں زہرشانی ہلاپا ریاستی کریک ڈاؤن پلہ مرزی کنگاہاں در ملکی رسانگ در ردا قطرہ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم انگلینڈ ہلاپا گوازیہ پیسر ایران راجی سوت جنک بتاوڑ لیوی بے توارا اشتاتگاں گوازی چاروکاں ککر داتگاں لاہتیات تجن کوتگو ماتی لنکوک جہل کوتا ایران فٹ بال اسکواڈ ایران راجی پہر و شان چیدگیں بلے ورلڈ کپا سیاستا ارجی کتا ایران دو ماہ پیسار 22 سالی مہاسا امینی پوشاکانی سببا دستگیریو پدا پولیس دستان کوش ہلاپا محلوق زہرشانی کنگائیں اور لوٹ کنگائیں کے ہستے حکومت ہلاس بھی ای زہرشانیاں ایرانی بلوچستان مردم ہم گونا بلوچانی گوشند کہ ایرانی بلوچستان پولیس سے مزنی افسریا یک بلوچ جنین کم شرف ہوتا اشتن تنوگی حال پا گیشترین حالاں بچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنت میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا شرف شادہ بدیت اجازت شب شمع وشبات